Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hitzaldi honetara etortzeagatik. Eta ongi etorriak literatura eta memoria izenburupean antolatu dugun mahai inguru honetara. Eskerrak eman dizkiet bereziki gaur nirekin mahaian eseritzen direnei, Iban Saldua, Edurne Portela eta Katixa Agirreri. Guk gogorak egindako eskaintza baietza emateagatik eta beraiek literaturak memoriari egin desaioken ekarpenan inguruan dituzten gogoetak guztiokin partekatzeagatik. Gogora institutuaren helburua, batzuk gehieno jakingo duzuen bezala da, herri honetako memoria anitza jasotzea, memoria horiek elkarrizketan jartzea, eta hortik gogoeta eragitea, eta gertatu zaigunaren, azken hamarkadetan bizi izan duguna, eta gertatu zaigunaren, eta batez giza eskubideen urraketen gainean, memoria kritiko bat eraikitzea, ondoren, memoria hori datozen belaunaldiei ere modu kritikoan helerazteko. Eta modu horretan, nolabait, urteetan izan dugun isiltasuna apurtzea da helburua, gai izan gaitezen gertatutakoari buruz hitz egiteko, lasaitasunez hitz egiteko, eta esan bezala lasaitasun berdinakin ondorengoei hori transmititzeko. Bide horretan, orain arte, lan handia egin dugu, eta iruditzen zaigu baliabide handia izan daitekela, potentzial handia duena, biktimen testigantzak jasotzen. Azken batean, gehien sufritu dutenen testigantzek lagundu dezaketelako gertatutakoaren dimentsio, giza dimentsioa bere tamaina osoan ezagutzen, eta beraz hor badago baliabide indartsu bat, hemen bihartik aurrera eskura izango duzuena, portzierto guztiok, eta dagoeneko gainera baliabide hori erabiltzen ari gara ikuspegi pedagogiko batetik ere, ikastetxetan, unibertsitatetan, eta bar. Baina horrekin batera, iruditzen zaigu ere literaturak baduela baita potentzial handia hain justu helburu horretarako, gogoeta kritiko hori egiteko. Testigantzek duten bezala, literaturak ere baduelako gaitasun hori gure iraganean bizi izan ditugun gertaerak berriro gogorarazteko. Eta nik esango nuke gehiago gertaerak baino gehiago iraganean gauza horiek gertatu zirenean ze emozio bizi izan genitun berriro bizitzeko aukera ematen digu literaturak. Eta horregaitik ni behintzat sinistua nago ekarpen handia egin dezakela memoria kritikoaren eraikuntzan. Eta horregaitik eskatu diegu beraien bizipenetatik abiatuta literaturak egin dezaken ekarpenaz aritzea, eta ondoren guztion arteko elkarrizketa bat irekitzea gustatuko litzaidake, uste dut hori dela gaurko helburu nagusia. Por tanto, hemos organizado esta mesa redonda con el objetivo de analizar cómo han representado los discursos literarios la memoria de la violencia y el terrorismo en Euskadi. Desde hace ya muchos años, la literatura vasca ha reflejado un interés en abordar las tensiones de los conflictos y de la memoria reciente en nuestro país, a través de multitud de obras y autores, aunque también creo que podríamos decir que en los últimos años este interés se ha intensificado. En estos momentos en los que la sociedad vasca está inmersa en el proceso de construir una nueva convivencia, la literatura y, en general, la práctica artística pueden servir como elementos de transmisión de una memoria crítica y construcción de una convivencia basada en el respeto a la pluralidad y a los derechos humanos. Y creo también, sinceramente, que tiene un potencial pedagógico que debemos explotar para la transmisión de una memoria crítica a los más jóvenes. Con el objetivo de contribuir a este objetivo, a partir de mañana estará abierta al público general la biblioteca y el Centro de Recursos de Gogora, que está en el tercer piso. Una biblioteca que nace con la vocación de especializarse en la memoria reciente de nuestro país y en la que también estarán disponibles todos los testimonios de víctimas y ciudadanos y ciudadanas que han ido grabando Gogora hasta el momento y que seguiremos grabando en el futuro. Gaurko hitzaldiari hasiera emateko, mahaian gurekin ditugunak aurkeztera pasatuko naiz orain. Hemen nire eskubitara, Iban Saldua dago, segurazki danok ezagutzen duzuena, bera Donostian jaio zen, 1976an, EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko historia irakaslea da, ibilbide oso luzea eta oparoa du idazle bezala, eta eskuartean dugun gaiari ere azkar eutsi ziola esango nuke. Nik behintzat, bere garaian irakurri nuenean, gusto handiz irakurri nuen gezurrak, ipuin bilduma, eta arekin hasi ondoren, esango nuke nolabait gaia presente egon dela bere lan askotan, guztietan ez bada lan askotan.
argitaratu dituen ipuin liburuak aipatutako ez gain honakoak dira urrenera kronologikoan. La isla de los antropólogos y los otros relatos, Itzalak, Etorkizuna, honekin Euskadi Sariaren irabazlea izan zen, 2005ean, biodiskografiak, idazten ari dela idazten duen idazlea, inorez, hori ipuin bildumei dagokionez, gero Elaberriak ere gutxiago bada ere egin ditu, Sisabino Bibiria, 2005ean, Euskaldun Guztiona berria, 2008an, komiki gidoiak ere egin ditu, 2011ean azken garaipenarekin Euskadi Saria haur eta gazte literaturan irabazi zuen, eta gero baita askotan landu du literaturari buruzko saiakerak. 2002an Obabatiko tranbiatik hasi, gero Animalia disekatuak, ese idioma raro y poderoso, honekin ere Euskadi Saria gaztelaniazko saiakeran, eta azkena Euskal Literaturaren alde eta kontra 2016an. Horrez gain, literatura eta musika kritika ere lantzen ditu, eta esango nuke beti umore berezi batekin. Bere azken liburuaren aurkezpenean, hola jaso zuen Uxue Apalozak idazleak, eta gustatu zait esaldia esaten zuen, maite dituen gauzen komikotasuna agerian usteko trebetasuna duela. Beraz, aurkezpena amaitu ondoren, berari emango diotitza, Ibanek lehenengo bere gogoeta egin desan, eta ondoren aurkeztuko ditut gainontzekoak. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko, Aintzane, arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eta gogora institutuari, eta batez ere Aintzaneri onbidapen hau luzatzeagatik, ez? Bueno, liburutegi baten inaugurazioa nik uste beti dela albiste ona, ez? Niretzat liburutegiak leku bereziak dira, ez? Jakintzaren eta memoriaren, kasu honetan memorien gordeleku eta baita ez munduaren metafora borgestarra, noski. Dena den noan arira, ez? Literatura eta memoria, beraz, gatazkaren literatura eta gatazkaren memoria. Eta hasiko naiz Primo Levi, idazle italiarra, judu italiarra, parafraseatuz, ez? Bueno, hor banatuko dizkizuten kaileratxoetan erabiliko ditudan ziten edo aipuen bilduma aurkituko duzu, ez? Bueno, Leviren ustez, esan daiteke literatura memoriaren filtrazio bat dela, ez? Eta Levik hori ematen zuen aitzera bere bi novela autobiografiko nagusiak, hau Gizona bada eta Amenia, konparatu zituenean. Eta azkena, Auschwitzetik pasatu eta urte desentetara argitaratu zuena, esaten zuen lehenengoa, baino liburu literarioagoa zela, eta hori oinarritzeko esaten zuen, bai, egia dio, besteak bezala, hau Gizona bada bezala, Ameniak ere egia dio, baina filtratu egiten du. Evidenteki, literatura ez da memoria filtratua soilik, baina Euskal Gatazka bezalako gertakari historikoen literaturizazioa ari garenean, nik uste dut puntu importantea dela. Hori bai, hemen literaturaz hitz egiten dudanean, batez ere fikziozko literaturaz arituko naiz, ez? Memoriarekin oso erlazio korapilotsuak dituen alor bat. Memoriak beti jokatzen du, rol bat, handiagoa edo txikiagoa literatur lanen sorkuntzan, imaginazioarekin batera noski. Norberarena eta bigarren eskuko imaginazioa, beste sortzaileek ondutako alegia. Zentzorretan, oso baliagarria iruditzen zait, holokaustoren beste biktima batek, Aaron Appelfeld idazle israeldarrak ere egin zuen ohartarazpen hau, ez? Ez ditut sekula gauzak gertatu ziren bezala idatzi. Jakina, nire lan guztiak, nire esperientzia pertsonalaren atal dira, baina ez dira, edozein kasutan ere, nire bizitzaren historia. Bizitzan gertatu zaizkidan gauzak igaro dira jada, moldatuta dauden ezkero, eta denborak oratu egin ditu forma emateko. Gauzak gertatu ziren bezala idaztea, memoriaren esklabo bihurtzea da. Eta hori, sorkuntza prozesuan bigarren mailako zerbait besterik ez da. Nire ustez, sortzea eta ordenatzea baliokideak dira, hitzak klasifikatzea eta lanarentzako erritmo honena aukeratzea bezala. Lehen gaiak, baiki, bizitzatik bertatik hartuak dira, baina azken batean,
sortutakoa kreatura independentea da. Ez? Eta hau interesatzen zait azpimarratzea, ez? Independentzia hori literaturaren ezaugarri bezala. Aintzanek esan duenaren kontra, ni relatiboki berandu hasi nintzen Euskal Gatazkaz idazten, ez? Eta harrigarria lirudik ez, literaturaren grinak harrapatu ninduenean, ari naiz nire institutu garaiko urte, 15-16 urte nituenean, hain zuzen ere bizi ginen 80ko hamarkadaren hasieran, ez? Hau da, Euskal Gatazkaren une gogorrenetako batean, ez? Berunezko urteetan, ez? Baina, bueno, hasten naizenean orduan idatzi nuena errepasatzen, orduan idatzi nituen fantasiazko eta zientzia fiziozko lehenengo ipuinak, hasten naizenean, zeren ezin dut lehenengo horrietatik pasatu hain dira txarrak, ez, ipuin horiek, ez. Ipuin horietan ez dut aurkitzen bat ere arrastorik etaren edo estatuaren, violentziaren edo euskal herritar batzuek jasaten zuten jazarpenarena. Bat ere ez, ez. Eta hori, iruditzen zait neurri batean, eta ziurrenik beste kausa batzuen artean, zen hori guztia, lehen aipatu dudan Primo Leviren aritik tiratzeko, filtratzeko aukera gutxi neukalako. Ez neukalako estresnarik, ez denbora tarterik, nolabait gertatzen ari zitzaiguna literaturizatzeko. Niretzat, eta esango nuke guretzat, Euskal Gatazka momentu horretan, erabezar horretan, bizipen hutsa zen, bibentzia hutsa. Niretzat gatazka zen, besteak beste, gure institutu aurrean, Peña Florida institutuan, Donostian, non Gipuzkoako gobernu zibila aurrean baitzegoen, behin eta berriro ikusten genituen hildako Guardia Zibil eta Polizia Nazionalen hietak segizioak. Familia Santuaren elizara bideratzen zirenak mantxo eta solemneki. Niretzat gatazka zen nola nire klaseko adiskide minenetako bat, maite mintzen zen neska batez, oso neska ederra, baina niri ergel xamarra iruditzen zitzaidana, eta beraz gorrotagarria iruditzen zitzaidana, eta nola neska hori egun batetik bestera klasetik desagertzen zen. Eta gero enteratzen zinen, zela bere aita, telefonikako langilea zelako, eta momentu horretan mehatxupean zegoelako, eta Euskal Herritik alde egin behar izan zutelako. Eta orduan, evidenteki, neska horri mania izateagatik errudun sentitzen zinen. Gatazka zen eretzat besteak beste, zientzietako, adarretako ikaslerik onena zena, zeinarekin ni konpetitzen bainuen, zenin nintzen letretako onena, baina, por supuesto, ezin genuen konpetitu, zen badakigu zientzitakoak beti direla hobeak, letretakoak baino. Egun batetik bestera uzten zion zientzietako ikasle honenari izateari eta bihurtzen zen Enrique Casas senatariaren semea, hain zuzen ere. Komando autonomo antikapitalistek hil berri zuten. Eta orduan aurkitu nintzen, gure institutuan violentzia terroristaren kontra antolatu egintzen, segurasko lehenengo manifestazioa antolatzen norekin, eta institutuko jarrai erakundeko buruarekin. Aste batzuk lehenago ni traidore deitu izan ninduena. Bide batez, Casasen seme horren lagunik handiena, zientzietako aura ere, zen Miguel Castells, HB-ko abokatu famatuaren semea. Gauzak askoz ere konplejoagoak dira hemen eta gatazka guztietan bezala. Gauza gehiago egongo ziren, noski, nik asuntoaz ez idazteko garai horretan. Garai horretan, ni militante bat nintzen, simpatizante militantea Euskaiko Ezkerran nengoen, horregatik deitzen ninduen jarraiko buruzagiak traidore, hain zuzen ere. Eta jarrera politiko militante bat, ziurrenik ez da literatura ona egiteko talairik egokiena. Oso jarrera zurruna izateko joera daukalako oroar militanteak. Edna O'Brien idazle irlandarrak zioen bezala, artistek jarrerak gorrotu dituzte eta haietaz mesfidatzen dira. Ondo dakigulako jarrera tinko bat hartzen duzun bezain laster, beste zerbait bihurtzen zarela, kazetaria edo politikaria. Baina, seguru asko esan bezala falta zitzaidan ziren tresnak, horri buruz idazteko eta denbora tartea. Eta hori da niretzat euskal literaturak 80ko hamarkadan
lortu zuena. Tresnak eskaintzea gai hori literatorizatzeko. Nik gatazkaren literaturare, gauza horren literaturari, asko zor diot, pertsona gisa, irakurle gisa, eta honek garrantzi gutxiago baldin badu ere, baita idazle gisa ere. Alde batetik, iruditzen zait, momentu horretan idazten hasi zena, eskaini zigula begirada mantsoago bat, geldoago bat, gertatzen ari zitzaigunaren gainean, kronika periodistikoek edo konjunturazko analisi politikoek nekez eskain zezaketena. Eta eskaini ziguten hain zuzen ere, fikzioaren bitartez. Eta alde horretatik fikzioaren aldarrikapen bat egin nahiko nuke. Eta horretarako jarri dut hor Montaignen aipu bat, ez dudana irakurriko zen luzegi joko nuke, baina beste bat Emersonena nahiko sintetikoago dena eta bide beretik dijoana. Esaten duenean fikzioak argitzen du errealitateak iluntzen duen egia. Agian erabateko egia da afirmazio hau, baina literatura onarekin aurkitzen naizenean sinisten dut horretan. Bestetik, bigarrenik, iruditzen zait, literaturak daukan balorea alde horretatik da gizabanakoan, individualtasunean fijatu, zentratu egiten dela. Hurbilago sentiarazteko aukera bat ematen diola irakurleari, begirada mikroago bat, nahi baldin badezu, hain zuzen ere soziologiak, zientzia politikoak edo historiak nekez eskain dezaketena. Eta hor, Stevenson, altxoru artearen egilearekin bat nator, esaten zuenean, fikziozko lanek ez dute irakurlea dogma batekin lotzen, ondoren okerra dela jabetuko dena, ez diote lezio bat irakasten, ondoren desikasi beharko duena. Errepikatu, berrantolatu, argitzen dituzte bizitzaren lezioak. Ugandik askatzen gaituzte, besteen ezagutzara behartzen gaituzte, eta esperientziaren sarea erakusten digute. Ez gure kabuz ikusi ahal izan duguneran, baizik eta aldaketa berezi batekin. Guri izakiaren ego monstruotxo xautzaile hori ezabatu zune batez. Eta horrekin lotuta, esango nuke, fikzioak empatiarako bidea, bestea, sentitzeko, ulertzeko bidea irekitzen duena. Honetaz agian gero Edurnek ere hitz egingo du, nien ez bera bezain optimista alor horretan, baina esango nuke hor ere badagoela, zer egiterik. Baina, hori baino importanteagoa, agian, literaturaren lekuari buruz da halako gatazka kasuetan literaturak ematen duela aukera ñabarduraren lekua izateko, matizarena, grisena. Ez dena konfunditu behar ekidistantziarekin eta are gutxiago indiferentziarekin. Horagian, esango nuke literaturak bai irabazten diola memoria hutsari eta zeresanik ez kazetaritza kronikari edo analisi politikoari. Partzialak eta alde bakarrekoak izaten direnak askotan. Edonolaren, niretzat hildo horretan lau lan izan ziren mugarri 80ko hamarkadan, hain zuzen ere ni idazten hasi baino lehenago asuntuari buruz. Bat, Bernardo Atxagaren Gizona bere bakardadean izan zen, iraganak eta konpromiso kolektiboak nola talka egiten duten, maixuki azaltzen duen novela bat, jarraitzen dut pensatzen bere honena dena. Bigarrena izango litzateke Ramon Saizar Vitoriaren 11 pauso, oso ondo kontatzen duelako, haragituz, personalizatuz, 70ko hamarkadako militantziaren goraberak, Francoren azken egunetako fusilamenduek izan zuten inpaktu emozionala, eta horrek bestalde ze gaitzetara eramango zuen transizio garaian. Beste lan bat, batzuek nahiko minor konsideratzen dutenak, baina niretzat garrantzi berezia izan zuena da ipuin luze bat, edo novela motz bat, Luistxo Fernandezena, Kontaktua deitzen dena. Neri irakatsi zidalako besteak beste posible dela gaiari heltzea beste ikuspegi batetik. Ez epikatik, ez tragediatik, baizik eta beste trama batzuk ere posible zirela, gatazkari aurre egiteko literarioki,
umorea bezalakoak alegia. Ez. Eta azkenik Jokin Muñozen joan zaretenean, ez dena gehiagi urruntzen 11 pausoren lezioetatik nire ustez, baina, nire belaunaldikoa denez, hain zuzen ere 80ko hamarkadako berunezko urteetako esperientzia jasotzen zuelako, ez da bere horarik onena, baina momentu horretan bere azkeneko obra zen eta bere onena zen, eta iruditzen zitzaidan, naiz eta gero bizialok gainditu duen, izugarria izan zela. Ez. Eta zer dute amankomunean lan horiek, ez? Nere ustez, eta atzetik izan dezaketen jarrera politikoa edo etikoa gora bera, batez ere helburu artistiko batekin sortutako eta garatutako lanak direla. Haien nahia ez da inor konbentzitzea, are gutxiago inor bere jarreretan berrestea. Fikzioien helburu nagusia, Kunderak defendatuko lukeen bezala, galderak planteatzea da. Eta hor, uste dut, Harira Torrelana Malagonek duela gutxi egin duen azalpen bat, esaten duenean artean, eta beraz literaturan, ez dago zergatik funtzio bat bete behar nere ustez. Ez dut esaten betetzen eztenik, bete beharra ez dagoela bere definizioan soilik. Funtzioa ondorio da, eta ondo dago horrela. Utilitarismoaren garai hauetan ezertarako balio ez duten gauzek, ez dute prentsa ona, baina maiz, pentsatzen dut, ezertarako balio ez izateak zerbaiti gertadakioken gauzarik baliogarrian dela. Okerrago dela funtzio bat bete nahi eta ezin izatea. Eta are okerragoa, okerreko funtzioa betetzea. Eta hori da, niri arriskutsua iruditzen zaidana literatura, memoria eta gatazka bezalako hitzak elkartzen direnean. Ez dakidala berez inutila den gauza bati literatura bezala ez ote zaion misio bat ezarri nahi, zeinarekin literaturak izan dezakeen erabilgarritasun bera kolokan jartzen baitugu paradogikoki. Hitz larri horiek, garaipena, derrota, justizia, bakea, adiskidetzea, errelatoa. Hortik abiatzen garenean literatur lan bat egiteko, obra bat eraikitzeko orduan, emaitzak ez direlako normalen izaten helburuen mailakoak. Bestera batean esan da, oso idazleona izan beharra dago asmo panfletarioa duen liburu bat ona suertatzeko. Ez dut esan nahi literatura baliagarria estenik, lehen uste esplikatu dudala neri balio izan didala. Baina susmoa daukat literatura baliagarriago dela, ikuspegi sozialetik eta politikotik, abia puntu gisa baliagarri izaten saiatzen estenean. Alde horretatik Ramon Saizar Vitoriaren nolabaiteko formulazio transizionalarekin bat egiten dut, esaten zuenean. Nire nobeletan beti dago, edoia beti, tesiren bat defenditu nahia. Aitortzen dut. Naiz eta naizen literatura konprometituaren zale, naiz eta gehienetan gorrotu dudan joera hori, ezin erreprimitu dut nire fikzioan mezu sozial eta politikoak sartzeko beharra. Eta mezu horiek kontakizunean, era literario batean, disimuluan ere, esan ezakeen, integratzeak ematen dizkit lanik handienak. Hau da, predikatzen ari naizela nabari ez dadin. Esan gabe, esatea alegia. Eta gehituko nukena, fikziozko lanen eta memoriagintzaren arteko gurutzaketa honetan, da askatasunaren aldagaia. Hau da, zensurarik, mugarik ez egotea, ez politikoa, ez judiziala, ez aldez aurretikoa eta are gutxiago autozensura, niretzat hori baita, seguru asko grabeena, larriena. Muga bakarra izan dadila obraren esangura eta kalitatea. Ez dut orain puntu honetan sakonduko, nahiko modan dago, adierazpen askatasunaren ingurukoa, baina iruditzen zait askatasunaren kontua aipatu behartzela hemen ere. Erreflexio hauek guztiak nik bildu ditut halako dekalogo, heptalogo bat hor dagoena, zergatik idatzi Euskal gatazkari buruz, eta hor aletzen ditut zenbait motibo, niri batzuk zaizkit horren baliagarriak iruditzen, modagatik egitea bezala, eta beste batzuk bukaeran daudenak, batez ere zirikatzeagatik eta beste remediorik ez duzulako direlako importantenak. Alde horretatik, hori gero etxean irakurtzen dezue nahi baldin badezue, eta komentatzen dugu, interneten aurkituko nauzue. Edo nola
lehengoarekin lotuta, ez? Nik ez dakit literaturari egin omen behartzaion inolako deirik konta dezan, ez erakundetatik ez da beste edozein esparrutik ere, ez? Batzuek esaten dute hemendik aurrerako literatura eta osteko literatura, askeagoa, hobea izango dela, ez? Eta horrekin lotzen dute, treguatik aurrera azpigeneroak izan omen duen boom txiki hori, ez? Nik ez daukat horren argi. Uste dut alde batetik iraganera berira, aurretik idatzi den literatura on guztiare aitorpena zor diogula, egin dudan bezala neurri batean, eta bestetik etorkizunera begira ezin zaiola kargatu literaturari berez izan beharko ez lukeen erantzukizun batekin, ez? Ana Malagonen aipua gogoratut, ez? Okerragoa da funtzio bat bete nahi eta ezin izatea, ez? Nik uste dut hemendik aurrera hobera egingo degula, eta Gogora bezalako institutuak eta erakundeak hor sartzen dira, batez ere memoria jasotzen, ez? Orain arte ezkutuan egon diren istorioak eta bizipenak, beldurragatik azalera ateratzen, eta historialarien lana, dudarik gabe, Batzuek esaten dute historia ezin dela ezagutu, ez da zientzia gogor bat, bale, baina iruditzen zait badauzkala bere metodoak eta lana zintzoki eginez gero, iragana agian ez dugu erabateko ziurtasunez ezagutuko, baina bai begirada bat bota izango diogu gutxi gora berako bistadizo bat, ez? Literaturak eskaintzen duen ezagutza mota alde horretatik bestelakoa da, ezberdina, ez hobeagoa, ez txarragoa. Historiak eta memoriak iragana lausoki ezagutzeko aukera ematen badigute, literaturak ondo eginda dagoenean alegia, iragana sentitzeko posibilitatea irekitzen digu. Nik uste hor dagoela. Desberdintasun nagusia. Literatura honaz ari naiz, eta hori ja beste eztabaida bat da, noski. Orduan, alde horretatik nik uste memoria egiten izaten lana da importantena. Eta egoistaki, esango nuke ez bakarrik gizartearentzat. Baizik eta baita idazleontzat ere, zeren lehen gaia, neurri handi batean, hor egongo da, ez? Eta horretaz hitz egiteko, nik ikusten dezu, oso teoriko txarra naiz, aspertu zaituztet zeharo honekin, eta nahi nuen egin ipuin bat, zen niri hobeto ematen zaite hausnartzea ipuinen bitartez, baina ipuina luzeegi atera intzait hemen kontatzeko, orduan kaileratxoan jarri dizuet, eta ez bakarrik luzegi, baizik eta frikiegi ere atera zait, eta zitzaidan horrelako leku solemne batean, iruditzen agian irakurtzea, baina gero etxean ere irakur dezakezuen nahi badezu. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Iban, hori, aipatzen nuen umorea eta umorearekin amaitu duzu, irakurriko dugu ipuin hori. Orain, vamos a pasar a presentar a la segunda invitada, Edurne Portela. Ella es nacida en Santurtzi en 1974, es doctora en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Chapel Hill de Carolina del Norte y ha sido hasta el 2015 profesora titular de Literatura Latinoamericana y Española en la Universidad de Lehigh, Pensilvania, donde también ha ejercido como directora de Humanities Center. Hasta la publicación de su ensayo El eco de los disparos, se había centrado en el estudio de la violencia y sus representaciones en la literatura contemporánea, pero en el estudio de obras y autores, sobre todo argentinas, españolas, que hablan de cárcel, tortura y exilio, tanto en numerosos trabajos académicos como también en la obra, no sé si lo voy a decir bien, Displaced Memories, y sigue, ¿no? Pero es una obra en inglés que prefiero que lo diga ella. Pero quiero decir que sobre todo se había centrado en el análisis de la violencia fuera de Euskadi y no te habías centrado tanto en lo que tú misma habías vivido en Euskadi. Pero en el 2016, cuando das el paso a abordar el análisis de la violencia en nuestro país en la citada publicación de El eco de los silencios, que ya va por su segunda edición. Más recientemente ha escrito su primera novela, que también aborda la convulsa realidad vasca de los años 80, titulada Mejor la ausencia.
Ha trabajado también como guionista en el documental Vida y Ficción y es autora de artículos académicos y publicaciones en obras colectivas. Quiero agradecerle especialmente su presencia hoy, como al resto de los invitados, porque ella viene directamente de Madrid, aunque es nacida en Santurtzi, porque es ahí donde vive en la actualidad. Pues nada, ahora te cedo la palabra para poder desarrollar tu ponencia. Eskerrik asko. Gracias, muchas gracias a Aintzane por la invitación y al Instituto Gogora. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy, compartir estas reflexiones con ustedes y también compartir mesa con Iván y con Katisha. Y bueno, después de la ponencia, dialogar en la mesa y con ustedes, ¿no? Yo voy a hacer una reflexión también sobre la memoria. En algunas cosas coincidimos, Iván. Yo no sé por qué me llamas optimista, porque realmente no lo soy. Pero yo creo que coincidimos en el aspecto, digo, optimista sobre cómo afrontar la memoria desde la literatura, ¿no? A pesar de todo el escepticismo, porque tú, a tu pesar, también lo eres, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de memoria y de literatura hablamos necesariamente de un tipo de conocimiento del pasado que es diferente al histórico, ¿no? Esto ya lo ha dicho un poquito Iván. Nos movemos en el terreno del pasado, pero usando para recrearlo herramientas que la disciplina histórica no permite, ¿no? Que es la imaginación, la creatividad, la subjetividad, aunque haya también subjetividad en la historia, pero se desarrolla de forma diferente, los afectos, el uso simbólico del lenguaje, etcétera, ¿no? Y la memoria, en realidad, cuando pensamos en ella, a veces pensamos que es algo que está ahí en el pasado, ¿no? Pero no es un conjunto de hechos que residen inmóviles ahí, sino el ejercicio que constantemente hacemos para reconstruirlo. Por lo tanto, el sesgo que le demos a esa reconstrucción dependerá mucho de nuestro presente, ¿no? Desde qué postura ética, política, social, etcétera, nos situemos para llevar a cabo esa reconstrucción. Y hay una expresión que decimos mucho, que es esto de recuperar la memoria, pero recuperar la memoria no es recuperar el pasado, sino ponerlo en un orden narrativo, intentarlo hacerlo inteligible, darle un sentido en nuestro presente. Y por eso yo creo que la verdad, esta palabra tan peligrosa, la verdad en la memoria reside no tanto en la exactitud de cómo se recuerda los hechos, sino en su narración e interpretación. Y esto es lo esencial, creo, cuando hacemos una reflexión sobre memoria y literatura, es decir, la diferencia entre la exactitud del hecho y la interpretación. Y aquí también está una de las batallas fundamentales entre memoria e historia. ¿Y qué significa esto? ¿No? Esta afirmación puede resultar un poco oscura, así que les pongo un ejemplo. Hay un psicoanalista, que es Dori Laub, que es uno de los grandes estudiosos del trauma del Holocausto, que en uno de sus estudios sobre supervivientes del Holocausto, un estudio que se hizo en archivo de vídeo, que es muy parecido a lo que estáis haciendo vosotros aquí en Gogora, grabó a una superviviente contando que en una de las pocas sublevaciones que hubo en Auschwitz se volaron 4 chimeneas de un crematorio. Y esta mujer lo contaba con una exactitud sorprendente, lo que causó una reacción por parte de los historiadores muy dura contra el testimonio y incluso contra el archivo, diciendo que eso era mentira porque solo se había volado una chimenea en Auschwitz durante esta rebelión. Entonces, claro, aquí la pregunta es si es lícito descartar ese testimonio porque esta mujer exageró el evento. ¿Significa eso que su memoria es inservible para conocer la historia? Entonces, igual no sirve para hablar en hecho en concreto de esa sublevación o de esa pequeña rebelión, pero sí nos sirve para intentar entender cuáles eran los afectos, ¿no? En el momento en el que esta mujer está dando su testimonio. Es decir, esa memoria que ella intenta hacer igual más digna, ¿no? O de una resistencia mayor, ¿qué nos está diciendo sobre la experiencia de esta mujer en el campo? Entonces, la memoria es un proceso muy, muy complejo que está constantemente incorporando nuevos significados. Entonces, los testimonios del pasado en realidad se entrelazan siempre con los discursos culturales y las experiencias de vida que vamos acumulando y que van imprimiendo y variando la comprensión de esos eventos previos y que hacen de su recolección un proceso todavía mucho más complicado, ¿no? Entonces, la memoria, ya sea en esa forma testimonial
o en su elaboración a través de la imaginación, en la ficción, yo creo que es fundamental como herramienta no solo para comprender nuestro pasado, sino también nos plantea preguntas muy importantes sobre qué queremos en nuestro presente. Entonces, volviendo un poquito a este ejemplo de Auschwitz, si a esa superviviente le hubieran preguntado lo mismo justo al dejar el campo, ¿cómo hubiera reaccionado? Igual no hubiera podido hablar por la magnitud del trauma que acababa de vivir, o igual hubiera dado un testimonio exacto, ¿no?, y puntual de cada momento que vivió en el campo. Eso no lo sabremos, ¿no? Solo sabemos o solo tenemos su testimonio cuando ya han pasado un par de décadas de esa experiencia. Entonces, en cualquier caso, y volviendo a nuestro terreno, ¿no?, volviendo a casa, yo creo que es muy importante no esperar a que la historia nos cuente o nos rebata lo que nos ha pasado, sino empezar a compartir memoria de lo que nos ha ocurrido ya, desde el primer momento. Y eso creo que es lo que estáis haciendo aquí, pero también es lo que estamos haciendo hoy cuando estamos aquí reunidos, ¿no? Porque yo creo que tenemos la inmensa suerte de encontrar mucha memoria viva, como las que podemos tener los aquí presentes, de varias generaciones que hemos sido testigos de esta historia. Entonces, mi invitación es siempre a compartir memoria y a crear relatos plurales, ya no solo hablando de literatura, ¿no?, crear relatos plurales de la experiencia que contribuyan a generar ese pozo de conocimiento del pasado. Y también a consumir relatos, que ahí ya sí podemos hablar de la literatura, del cine, de las artes, que desvelen la complejidad, esa complejidad de la que hablaba Iván, ¿no?, de que hemos vivido, y que actúen de contrapeso a versiones unívocas que siempre, por ser unívocas, son mentirosas. Entonces, esta Euskadi plural, que tenemos que ha vivido de formas muy diferentes la violencia, no cabe en un solo relato de memoria. Yo creo que esto lo tenemos todos muy claro. Y por eso, una vez fijada la deslegitimación de la violencia como base fundamental, lo más sano y democrático sería aceptar que hay, y siempre hablar esa pluralidad de relatos, todos con su parte de verdad y también su parte inventada o distorsionada, que van a revelar las distintas experiencias que hemos vivido, ¿no? Muchas experiencias divergentes e incluso enfrentadas, pero también yo creo que muchas en las que se descubrirán más coincidencias y espacios comunes, ¿no?, de los que habíamos imaginado. Entonces, la pregunta de qué contribución podemos hacer desde la literatura a esta memoria plural, yo creo que en algo sí podemos contribuir, ya que la literatura, nos lo ha dicho Iván, ¿no?, nos da una herramienta muy particular para el conocimiento, pero también para la reflexión y el diálogo sobre nuestro pasado en el presente. Entonces, Aintzane nos sugirió, cuando estábamos comentando, ¿no?, qué perspectivas aportar, nos sugirió que habláramos también un poco de nuestra propia memoria. Y yo he elegido un relato que escribí para El eco de los disparos, que se titula El valor de las anchoas, que plantea algunas cuestiones sobre la memoria, el presente y la escritura que me gustaría abordar. Y lo voy a leer un poco reducido, no tal y cual aparece en el ensayo. Y bueno, es un ensayo que yo lo escribí en tercera persona por ciertas necesidades de distancia, pero es un relato autobiográfico. El valor de las anchoas. Conocí a Carmen desde que era niña, pero como se conoce a esas personas del pueblo sin saber realmente nada de su vida. La podía recordar en dos lugares: el negocio que regentaba su madre, en el que a veces Carmen pasaba la tarde de chascarrillo, y el puerto, donde Carmen tenía un puesto de pescado. La última vez que fue con su madre al puerto, hablaron con ella un rato, mientras Carmen se quejaba de que cada vez había menos anchoas en el Labra. Y pensar que antes las usaban de cebo. Les contó que acababa de cumplir 77 años, pero que no quería jubilarse, que su vida había sido y seguía siendo el puerto, su relación con los pescadores y las gentes de las lonjas, los clientes fijos como ella y su madre. ¿Qué iba a hacer ella en casa, muerta del aburrimiento? Tenía un aspecto saludable y ágil, casi coqueto, con el pelo teñido de castaño oscuro, un poquito de carmín en los labios y un vestido de flores alegres que apenas se entreveía bajo un delantal blanquísimo. Después de comprarle un chicharro que todavía estaba boqueando, madre e hija se despidieron de Carmen. Entonces la madre le dio detalles de la vida de Carmen que ya no conocía. Era viuda de una víctima de ETA, una de esas víctimas colaterales a las que nadie hacía caso en los años 80 y que resultaba incómoda, sobre todo si, como es el caso, pertenecía a una familia nacionalista del pueblo de toda la vida.
A la hija le sorprendió mucho no saber nada de esa historia, sobre todo recordando que por aquellos años Carmen visitaba el negocio de su madre y tenía una relación muy estrecha con su abuela. Su madre le contó que Carmen jamás dijo una palabra sobre el atentado o la muerte de su marido, que continuó vendiendo en su puesto como si nada hubiera pasado y que posiblemente mantuvo su trabajo en el puerto durante tantos años como forma de afrontar un duelo que sintió no podía hacer público. Cuando su madre le contó la historia, sintió unas ganas tremendas de sentarse un día con Carmen y preguntarle por esos años, por cuántos gestos de solidaridad recibió al morir su marido, por cómo ha sido vivir rodeada de consignas que defienden a aquellos que lo asesinaron, relacionándose con gente que ha vociferado «ETA, mátalos», a escasos metros de donde ella tiene su puesto de pescado. Pero no se atrevió. No se ha atrevido todavía a hacerlo, a decirle «Carmen, me gustaría que un día me hablaras de lo que supuso para ti el asesinato de tu marido». Y no sabe muy bien por qué. Es por respeto a ese silencio que Carmen decidió guardar, pero tal vez no fue decisión suya. De hecho, posiblemente no tuvo más remedio que callar. ¿Será por miedo a causarle un dolor innecesario, a remover sus heridas? ¿O será que, como todos, ella no pregunta porque también es cómplice? Le gustaría que alguien le explicara cómo se empieza una conversación así, cómo, después de estar viendo a una persona durante años sin verla porque no ha visto su sufrimiento, tiene ella el derecho de agitar la memoria del desgarro, del padecer en aislamiento, de quién sabe cuántas humillaciones y rabias disimuladas ante la comunidad y soportadas en soledad. Tal vez la próxima vez, mientras hablan de lo difícil que es conseguir anchoas de labra en nuestros tiempos, se atreva a decirle: Carmen, me gustaría que un día me hablaras de lo que supuso para ti el asesinato de tu marido. Bueno, como decía, ese fragmento pertenece a un libro que es un ensayo en realidad, pero en el que también hay reflexiones como estas, ¿no? Sobre el papel, sobre qué significa, ¿no? o cómo podemos entender qué nos pasó durante los años de la violencia, podemos decir. Cuáles fueron nuestras actitudes como sociedad, qué significó para nosotros que la agresión, la violencia, la intolerancia se normalizaran en nuestro día a día, cómo marcó nuestras formas de relacionarnos, nuestra vida cotidiana. Entonces, en este relato, en realidad se aunan varias cuestiones que me han interesado y me siguen interesando. La primera tiene que ver con nuestros vacíos de memoria, es decir, debido a ciertas actitudes nuestras, como podía ser el silencio, la indiferencia, el miedo, la inclinación a no ver el dolor ajeno. Hubo cosas de las que no fuimos conscientes, o peor todavía, ¿no? Cosas que no quisimos ver. Posiblemente este relato sobre esta mujer a la que llamo Carmen les pueda hacer pensar en situaciones similares, ¿no? Un vecino con un hijo en la cárcel al que nunca le hemos preguntado qué tal está, una conocida del pueblo con un hijo refugiado o huido, una familia cercana que ha convivido con escolta. Entonces, por una parte están esos vacíos, ¿no? De conocimiento que suponen ahora un vacío de memoria. En segundo lugar, esta historia también me sirve para señalar la importancia de los testigos que sí tienen memoria de ciertos hechos y la importancia de que la compartan. Yo no sabía nada sobre la historia de esta mujer, pero mi madre sí. Entonces, gracias a ella, yo pude saber, yo pude indagar, pude escribir ese relato, publicarlo, traerlo aquí hoy, compartirlo con ustedes y, sobre todo, reflexionar sobre los motivos por qué yo no lo sabía. Es decir, ¿dónde estaba ese vacío? En tercer lugar, también me interesa cómo, a partir de una experiencia individual, que puede ser esa conversación con mi madre, podemos acceder a un pasado en el que nos encontramos y también nos desencontramos. Es decir, un pasado muy denso, a veces opaco, pero que precisamente a partir de ese compartir, ¿no? Se puede conocer un poco mejor. Es decir, a través de un ejercicio dirigido y consciente de memoria podemos reflexionar sobre cuestiones que no solo me pueden afectar a mí, sino que nos afectan a la sociedad en la que hemos vivido y en la que seguimos viviendo. Y también ese vacío de memoria, el no saber nada de la vida de esta mujer, nos apunta a la relación entre presente y pasado y la pregunta ética que suscita el desconocimiento. Es decir, ¿cómo debo actuar ahora que sé? En este caso es la responsabilidad ante el dolor de una persona que he visto,
pero que no he visto del todo, ¿no? hasta ese momento. Entonces, la memoria, también cuando es vacío o carencia, nos interpela en el presente, ¿no? Y nos invita a posicionarnos, a entender en este caso todo aquello que en su momento no pudimos o no quisimos ver. Y es aquí cuando las personas que escribimos, ¿no?, nos encontramos o no, algunas se encontrarán, otras no, ante la cuestión de cómo encarar la memoria, ¿no? Es siempre una decisión consciente hacerse cargo de esa memoria que empezamos a conocer. Tenemos que tomárnoslo como un deber, ¿no?, como señalaba Iván, ¿no? Ahí está el peligro de asumir una obligación frente a una responsabilidad, ¿no? Yo creo que esto es un debate muy interesante. Es decir, ¿qué responsabilidad, si alguna, tenemos los escritores ante ese pasado? Y si la literatura en realidad tiene obligación de nada, ¿no? O es algo que cada cual elige libremente. Cuando escribí el libro que les he mencionado, yo era muy consciente de que hacía ese ejercicio personal de memoria, ¿no? Y los recuerdos iban surgiendo, pero también había algunos que yo tenía que ir a buscarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba escribiendo sobre el silencio en Euskadi en torno a las víctimas o sobre la dificultad de comunicar el rechazo a la violencia, yo recordé propios episodios que tenían que ver con mis miedos, con mi connivencia con la violencia, y recordé ese silencio de Carmen y mi propio silencio, ¿no? Ese miedo a preguntarle sobre el pasado. En otros casos, como un relato en el que hablo del día que nos enteramos en mi familia del asesinato de Santi Bruar, que era mi pediatra, fue un recuerdo que se despertó a raíz de otra lectura, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante cómo también la lectura, y no ya de literatura, ¿no?, sino de historia y de libros que tienen que ver con esta memoria, nos pueden despertar nuestras propias memorias dormidas, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo un libro sobre los GAL y de repente recordé ese día del asesinato de Santi Bruar y cómo afectó a mi familia. En cualquier caso, escribir esos recuerdos para mí fue algo fundamental que me llevó a situarme dentro de la historia como un testigo más de la violencia que hemos vivido y escribir desde ahí, ¿no?, sin intentar esa separación que para mí había sido normal hasta entonces. Pero incluso en esa elaboración, que es más testimonial, hay también un interés literario, ¿no? Y aquí voy a comentar algunas cosas relacionadas con lo que ha dicho Iván. Y es ahí donde la fidelidad al hecho, por ejemplo, del ejemplo de Auschwitz que ponía, tal vez no sea tan importante como la verdad que se quiere transmitir en ese acto literario, ¿no? Porque yo creo que también en la forma, ¿no?, que elegimos al contar estas memorias, sean autobiográficas o sean memorias de segundos, también en la forma puede haber una búsqueda de una verdad, ¿no?, que tiene que ver con el impacto emocional, el interés en despertar, como también decía Iván antes, una empatía, de provocar una imaginación diferente, ¿no?, una imaginación que nos acerque como lectores a través de una indagación personal al dolor o a la experiencia de los demás, ¿no? Entonces yo creo que cuando también nos metemos en ese tipo de elaboración literaria, también buscamos una verdad, aunque no sea la verdad del hecho, ¿no?, que sea otro tipo de verdad mucho más difícil de definir, pero que está ahí. Entonces, claro, de ahí a la ficción, a escribir ficción, yo creo que hay un paso muy pequeño, ¿no? Pero yo creo que, Katisha, tú vas a hablar también de la cuestión de la autobiografía y la ficción, así que no me voy a ir por ahí. Pero sí me gustaría comparar, y ya para ir finalizando, ese tipo de acercamiento consciente al recuerdo de lo vivido con otro tipo de memoria, que es la memoria a la que se accede a través de la ficción, ¿no?, que es la memoria que se accede a través de las historias inventadas. Y bueno, ahí la novela que ha citado Aintzane antes, Mejor la ausencia, hay gente que se piensa que es una novela autobiográfica porque está contada en primera persona, pero no lo es, ¿no? Sí hay alguna anécdota que pertenece a mi vida, pero son pocas. ¿Eso significa que no hay memoria en la novela? No, en la novela sí que hay muchísima memoria, pero es otro tipo de memoria, no es una memoria literal, sino una memoria, podemos decir, literaria. Hay un escritor colombiano que a mí me gusta mucho, que es Juan Gabriel Vázquez, cuyas novelas, o la mayoría de ellas, indagan en el pasado de la violencia de su país. Y en un ensayo reciente, que es muy bonito, que habla de la literatura y la memoria precisamente, se titula Viajes con un mapa en blanco, reflexiona sobre la relación entre la novela y la memoria.
Y habla de algo que ya habló Sebald, el escritor Sebald, que se llama el síndrome Korsakov, que es una dolencia por la cual una persona va perdiendo sus recuerdos personales y los va sustituyendo por recuerdos inventados. Y eso, que es, claro, una situación terrible para cualquier persona, lo convierte Vázquez, siguiendo un poquito la idea de Sebald, en una metáfora de lo que significa escribir novelas. Y él dice: escribir novelas es el arte de convertir recuerdos reales en recuerdos inventados, de reemplazar nuestra memoria privada, individual y limitada por la particular manera de recordar que tiene la literatura. Entonces, claro, la pregunta es: ¿cuál es esa particular manera de recordar? Yo creo que es la forma en la que la imaginación literaria recupera esas áreas más oscuras, más opacas de la historia, ¿no? Esas a las que la disciplina histórica o el testimonio no llegan. Y bueno, esto es un poco tópico, ¿no? Pero creo que está bien recordarlo, que es que la ficción puede llegar a esos terrenos a los que la historia no puede, que es el terreno de lo íntimo, de los afectos, de las zonas ambiguas y tremendamente humanas, en las que también se gesta la historia y sus tragedias, ¿no? La política y sus violencias. Entonces, las novelas que se nutren de la memoria o que indagan en el pasado individual y social, si consiguen traducir, o sea, si es buena literatura, como decía Iván, si consiguen traducir ese sustrato afectivo y representarlo para el lector o para la lectora, yo creo que aportan algo muy valioso al conocimiento del pasado. Le pongo el ejemplo de mi proceso, ¿no? Con esta novela que menciono, yo partí de una serie de afectos, de memorias, impresiones relacionadas con lo que significaba haber crecido en la margen izquierda durante los años 80. Los hechos o la problemática histórica eran importantes, pero no era lo que me guiaba al escribir. Es decir, yo no quería elaborar una tesis histórica a partir de mis personajes o viceversa, sino dejarles vivir naturalmente en ese contexto. Entonces, ¿a mí qué me interesaba de ese pasado? Yo quería recuperar sobre todo sensaciones, ¿no? Y buscarlas a través de mi memoria y de mi imaginación, que también es una forma de conocimiento. Y mi curiosidad o mi interés estaba en plantearme, ¿no?, cómo eran nuestros pueblos, ¿no? A qué olían, cómo nos afectaban el día a día las manifestaciones en las calles, la violencia de la policía, ver los carteles de la Seizabala o el cuerpo torturado de Miquel Zabalza empapelando nuestros pueblos, que mi instituto estuviera dominado por Ikasle Abertzaleak, cómo nos condicionó la vida el detritus, ¿no?, de la margen izquierda, nuestros pueblos depauperados, cómo nos afectó ver a la generación de nuestros hermanos mayores caer en la heroína, cómo escuchar a Escorbuto o hacer una excursión a ver un concierto en el Gaztetxe de Bilbao. También era cómo asumir tu cuerpo y tu sexualidad en una sociedad patriarcal en la que el abuso o incluso la violación no se entiende como tales, sino como parte de la sociabilidad entre adolescentes. Entonces yo quise recuperar todo ese mundo, ¿no?, pero no a través de una narrativa que contara mi vida, sino que me inventé la vida de otros para poder acceder a esa memoria, ¿no?, que yo creo que es una memoria al final de experiencias compartidas. Hay una cita que dijo el escritor argentino Juan Gelman en el discurso que hizo de aceptación del premio Cervantes en el 2007, dijo: la memoria es memoria si es presente. Y yo diría que sí, pero que también el presente es presente si es memoria, ¿no? Nosotros somos, cada persona es lo que ha sido, ¿no? Y como sociedad también somos lo que hemos sido, para bien y para mal, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento muy especial en Euskadi, en el que sería una pena que nos dejáramos llevar por la inercia del olvido, por la vagancia de no querer afrontar nuestro pasado con sus luces y sus sombras. Y yo creo que sería incluso una vergüenza que las siguientes generaciones no tuvieran nada a lo que asirse para entendernos, ¿no?, que los silencios cultivados estas últimas décadas siguieran pesando sobre nosotros. Pero si están ustedes aquí hoy es porque son de los que quieren recordar, me imagino. Así que les animo a que lo hagan, pero que no lo hagan a solas, ¿no?, que lo compartan, porque en ese compartir la memoria del pasado, y no hablo ya de literatura, hablo del testimonio, hablo de las conversaciones, hablo de cualquier forma narrativa de contar el pasado, yo creo que en ese compartir está la base para la convivencia de hoy y de mañana. Y eso es todo. Gracias.
Bai, eskerrik asko, Edurne. Nos has lanzado unas cuantas ideas luego para la reflexión compartida, a ver si surge. Y vamos a ir finalizando con la tercera intervención, ya es Katixa Agirre. Bera Gasteizen jaioa da, 1981 beraz mailan dagoen gazteena, eta berak ere bere memoriatik abiatuta egingo du bere hitzaldia. Bera, ikusentzunekoetan doktorea da eta baita Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Orain artean, batez ere haur eta gaztetxoentzako literaturan aritu izan da, eta baina ondoren helduentzako 2 ipuin liburu ere kaleratu ditu. Habitat 2009an eta Sua falta zaigu 2007an. Baina 2015an bere lehen eleberria idatzi zuen, Atertu arte itxaron, eta esango nuke buru belarri sartu zela eskuartean dugun gaian. Eleberria bera gaztelerare itzulia izan da, Turistas desganados izenburupean. Berrian irakurri nuen kritika batek zioen bezala, eta nik ados nago esaten duenarekin, autoreak, kasu honetan Katixak, gure herriaren lotxak eta harro egoteko arrazoiak neurri berean aurkeztu nahi izan ditu eleberri honetan topikoetatik iesik, eta inor konplazitzeko asmori gabe. Beraz, aurkezpena ondoren, berari emango diogu hitza, eta Katixa nahi duzunean. Mi esker, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko Aintzane gonbidapenagatik. Plazerra da hemen egotea hain ondo akonpainatuta. Azkena izatea egokitu zait eta hori nahiko zaila izan ohi da. Ze, klaro, orain ezin dut errepikatu gehiegi, naiz eta errepikatuko nituzke hauek nire kideek esandako hainbat gauza askorekin ados bainago. Baina, saiatuko naiz ez egiten, gero agian eztabaidatuko dugu. Nik gehiago nahi nuen zuei kontatu ez nire liburuei buruz edo zer idatzi dudan horren inguruan, baizik eta inoiz idatzi ez dudan ipuin bati buruz, kontatu nahi nizuen istorio bat. Hau da, niri gertatutako istorio erreal bat, nola idatzi nahi nuen ipuin bat eta azkenean enuen egin. Eta prozesuan zer ikasi nuen eta zer atera zen hortik, ze uste dut zerbait ere ikasi nuela eta atera zela. Orduan, iazko kontua da, urtebete pasada, hau gertatu zitzaidanetik, agian gogoan izango duzue, baina iaz 20 urte bete ziren Miguel Angel Blancoren hilketatik. Eta hori dela eta edabideek nolabait memoriaren kutxa zabaldu zuten, gogorarazi zizkiguten bibentzia horiek, irudi horiek, eta nire memoria propioa ere martxan jarri zen hori zela eta. Badago hor kontu bitxi bat, gertara historikoekin, zuei seguruenez hala gertatzen zaizue, naiz eta gugan eragin zuzen bat ez eduki, gertaera lazgarri batek, badaukate eragin emozional handi bat, ezta? Eta bihurtzen dira gure oroimen propioaren hiltzeak bezala. Nolabait gure oroitzapena, gure memoriak geratzen dira hiltzatuta gertakari lazgarri bat, gertakari historiko bat, emantzelako egun horretan, ezta? Horregatik denok gogoratzen dugu non nengoen ni zeari nintzen egiten, adibidez, dorre bikiak erori zirenean. Denok ez, nire ikaslei esaten diet eta esaten diate, zer da hori, ez? Baina hemen gaudenok uste dut denok gogoratzen dugula hori eta gogoratu dezakegula zertan ari ginen egun horretan, ezta? Naiz eta egun horretan eragiten ari ginena, oso gauza banala izan, oso gauza errutinazkoa izan, baina egun horretan dorre bikiak erori zirelako gogoratu egiten dugu. Ordan hori beti egin zaite bitxia, eta nik ondo gogoratzen dut, 2001ko iraiaren 11an hizkuntza eskolara joan nintzela Gasteizen ingeles proba bat, sarrera proba bat egitera. Dorre bikiengatik ez balitz, enuke egun ora gogoratuko, enuke detaile banal, guztiz banal hori gogoratuko eta amnesiaren zabortegira bidalitako egun bat gehiago baino etzen izango. Eta sentimendu hori edo konturatze hori egiten zait interesgarria. Nolabait gertaera historikoen transzendentzia eta gure momentu hartako oroitzapen pertsonal banala. Bi gauza horien arteko talka, kontrastea, baina baita sinergia ere.
Gertaera historiko igual urrun hori erreala bihurtzen da gure oroitzapen propioaren bitartez. Eta gure errutinazko egun hori ere, edo egun horrek ere, hartzen du transzendentzia berri bat. Egun horretan gertaera historikoa emantzelako. Hori egiten zait interesgarri pertsonalki, eta baita literaturaren ikuspuntutik ere deigarria. Eta hain zuzen ere, sentimendu hori, edo bitxikeria hori izan zen ipuin bat idazteko nire motorea, edo lehenengo impultsoa. Hemen kontatu nahi dizuet pixka bat zelan idazten dudan nik, edo zelan ikusten dudan nik idazteko lana. Esan dut motore bat sentitu nuela, ipuin bat idazteko, eta benetan esan nahi dudana da bulkada bat izan nuela, zerbait irrazionala. Nik ez dut ulertzen literatura, nire bikideek esan duten bezala, baliabide edo funtzio bat bezala, ez du funtziorik izan behar niretzako. Nik idazten dudanean ez dut idazten kanpo helburu batekin. Nik idazten dut barneak eskatuta. Zerbait guztiz irrazionala da. Gero idaztea ez da ariketa irrazionala. Baina lehenengo bulkada hori niretzako bai. Inoiz ez dut jakin nahi zergatik idatzi nahi dudan, zertarako idatzi nahi dudan zerbait. Besterik gabe barneak eskatzen dit. Eta, bueno, orain kontatuko dizuet, zeri buruz idatzi nahi nuen, zeri buruzkoa izan zen bulkada hori. Esan bezala, Miguel Ángel Blancoren baiketa eta hilketaren garaian kokatzen da, 1987an. Hori gogoratzen dut, uda hori gogoratzen dut, uda hartan nik 15 urte nituen, BBB edo Bupeko bigarren maila egin berrian eukan, eta udalekutan egon nintzen, nire azken udalekuak izan ziren, Asturiasen, Navia, izeneko herrian, agian ezagutuko duzue, kanpin batean. Eta oso gogoan daukat, nola Naviatik bueltan, autobusak utzi gintuen Europa jauregiaren parean, Gasteizen, eta nola han jaitsi nintzen, eta aizpa eta ama nituen zain, eta gogoratzen dut nola izan zen aizpa etorri zitzaidana eta eman zidana berria. Zinegotzi bat baitu dute, eta 48 orduren bueltan akabatu egingo dute. Anekdota honekin lehen esan dudana ilustratzen dut, hau da, nik gertaera honengatik ez balitzen nuke gogoratuko, adibidez, udaleku hori bai gogoratuko nuke, ziurrenik, baina nuke gogoratuko non utzi gintuen autobusak, edo han ama eta aizpa nituela zain, eta bar. Baina horren ordez, 20 urteren bueltan, 21 urteren ostean orain, gogoratzeko gai naiz. Momentu hori, toki hori, eta nire orduko sentimendua ere bai. Eta horren inguruko ipuin bat idaztea bururatu zitzaidan. Lehenengo gauza beraz, ipuin hori idatzi ahal izateko, autobiografikoa izango zena, argi neukan, oroitzapenen kutxa jake zabalik zegoen, kutxa horretan arakatzen jarraitzea izan zen, nire lehenengo lana. Eta gogora ekarri nuen udalekua, lagunak, Naviako herrian edan nuen jinkasa, urrengo gunean izanen nuen ajea, 15 urterekin, ez dago ajerik, ez dakit gogoan daukazuen. Eta gogoratu nuen ere, gero Gasteiza itzuli gineana, berria nola jakin nuen, baiketarena, gogoratu nuen nola Miguel Ángel Blanco baituta egon zen bitartean ni ensaiatzen egon nintzen, ze koro batean abesten nuen, eta justo uda horretan jasaldian abestu behar genuen koroarekin, Bobby McFerrinekin, orduan, hori ere oso interesgarria egiten zitzaidan, nola Miguel Ángel Blanco baituta, eta ni Bobby McFerrinekin kantatzeko ensaiatzen Don't Worry, Be Happy. Eta, memoria gehiago astintzeko oraindik argazkiak berreskuratu nituen, gurasoen etxetik, eta interneten zeozer begiratu nuen, jasaldiari buruz, eta bar. Eta sentitu nuen beharra, udaleku horietako kanpinaren izena jakiteko. Bapatean oso importantea iruditzen zitzaidan, nire ipuin autobiografiko horretan, detaile hori erreala izatea. Hau da, benetako izena. Zenuen gogoratzen, nintzen kapaza gogoratzeko, eta pixka galdetu nion lagun bati, berak ere zuen gogoratzen, interneten begiratuta kanpin asko agertzen ziren, eta ez hitzaizkidan ezagunak egiten. Pegatina bat banuela gogoratu nuen, eta joan nintzen gurasoen etxera. Horrela kontatuta, badakite soroa ematen dudala, batzutan bagara soroak. Azken finean etzen hain importantea kanpinaren izena, beste edozein izen
jarri alnion, edo besterik gabe zaipatu izenik. Ez zeukan inongo garrantzirik, baina momentu hartan, tematu egin nintzen detaile banal horrekin, eta detaile banal hori ezin topatzeak, ze nuen jakin ze izen zeukan pegatina hori etzen agertu, eta ez nuen jakin ze izen zeukan kanpin horrek. Bueno, hori ez jakiteak, bapatean, nolabait geldi arazi egin zuen nire grina hori, ipuin hori idazteko nire grina. Bai? Psikoanalista batek esango luke, eta agian zuek ere pentsatu zuela, benetan enuela ipuin hori idatzi nahi. Auskalo zergatik, ez da? Agian nengoen oso konforme nire garai hartako nire jarrerarekin, nire sentimenduekin, ez dakit. Psikoanalistaren gana joan berko nintzateke, baina normalean ez dut jakin nahi honen inguruan. Hau da, idaztera bultzatzen nauten gauzei buruz, ez ditut destripatu nahi. Nolabait pentsatzen dut magia apurtu egingo dela, eta ez dut asko pentsatzen horren inguruan. Beraz, baztertu egin nuen ipuin hori idazteko ideia, baina sentitu nuen oroitzapenen kutxa zabalik zegoela. Urak nolabait gainezka eginda. Eta idazteko beharra oraindik ere baneukan. Bai? Baina agian ez ipuin baten baitan, agian ez narratibaren logikaren baitan, baizik eta memoriaren jarioa besterik gabe jarraituz, ezta? Edo memoriaren jario hori imitatzen saiatuz. Eta kafetegi batean eseri nintzen, horrela kontatzen dut jakin dezazuen oso gauza impultsiboa izan zela, bai? Seme txikia alboan neukan, oraindik amatasun bajan nengoen, lokartu zen, eta orduan eseri nintzen kafetegi batean ordenagailuarekin, eta asko pentsatu gabe, besterik gabe idatzi nuen. Irakurriko dizuet ze idatzi nuen orduko hartan. Idatzi nuen. Gogoan dut, Nabian igarotako udalekuen ostean, autobusetik jaitsi bezain pronto, aizpak eman zidala eta Miguel Angel Blanco baitu izanaren berria. Gogoan dut urrengo egunean, abesbatzako zuzendariak ensaioa eten egin zuela esplikaziorik eman gabe. Baina guk, berehala ulertu genuela, baiketaren kontrako manifestaziora joateko eten egin zuela. Askotan ikusten baikenuen lazo urdina paparrean. Gogoan dut Bobby McFerrinekin Gasteizko jazaldian eman genuen kontzerturako ensaio bat izan zela. Gogoan dut nien nintzela manifestaziora joan. Gogoan dut Blanco hilzorian topatu zutenean, hemen nire lagunak esan zuela. Agian naita utzi dute bizirik, agian vegetalutzina izan dute bizi osorako. Gogoan dut urte hartako Gasteizko jaien hasieran, Zeledonen jaitxieran, ezin izan zutela etaren aldeko pankarta atera, eta ordutik ez dela berriz atera, jendea oldartu zitzaielako. Eta gogoan dut ere gizon moskor batek nire alboan, krispazion, krispazion, abesten zuela. Abestu edo. Gogoan dut modako hitza zela orduan. Gogoan dut jaioietan, orduan katedral ondoko parkean zegoen txosnagunera oso jende gutxi inguratu zela. Baina gu bai, gu betiko moduan ibili ginen handik. Gogoan dut, Miguel Angel Blancoren omenez egindako kontzertuan, Raimon abeslariari txistu egin ziotela, katalanez abesten saiatu zelako. Gehiago ere idatzi nuen, jarraitu nuen, gero agian pixka gehiago irakurriko dizuet. Ziurrenik konturatu zarete, edo batzu konturatu zarete, baina hau idazteko moldea, ez dut nik asmatu, hau George Perec egin zuen adibidez, frantsesez, James Souviens izeneko liburuan, eta kasualidades ez, iaz gaztelerara egin zen beste itzulpen bat, eta horrek ere gogorarazi zidan moldea, ezta? Eta horregatik, bat egin zuten bi gauzek, eta horregatik uste dut aukeratu nuela formatu hau, bai. Hau ez da ere George Perecek asmatutako formatu bat, edo forma bat, bera beste nonbaiten oinarritu zen, Joe Brainerd poeta amerikarrean, berak idatzi zuen inglesez, I Remember. Gurean ere Joseba Sarrionaindiak atera zuen liburu bat, antzeko molde batekin, 2004an akordatzen izeneko liburua, eta orain begira egon naizela, hau prestatzen ari nintzenean, ikusi dut Iban Zalduak ere idatzi duela testu bat oso antzekoa, instituto garaikoa ere bai. Beraz, nire itzait harrigarria egiten denok erortzea formatu honetan, oso ariketa potentea da, orain kontatuko dizuet zelan sentitu nintzen hau idazten, ezta? Baina, berez esperimentu literarioa deitu daitekena da, zertan oinarritzen da,
oroitzapen banalak edo ustez banalak diren hoiek berreskuratu, errebelazio bat gertatuko delakoan, bai? Ariketa horretan, prozesu horretan, bai? Eta esan bezala, oso ariketa potentea da eta oso zaila da geldiaraztea jarioa, bai? Behin hasten zarenean ezin duzu gelditu. Gauza asko etortzen dira tropelean burura, ahaztuta uste zenituenak, baina ahaztuta ez zeudenak, benetan ahaztuta ez zeudenak, ezta? Eta pertsonalki norberarentzat eta norberaren historiarentzat eta biografia eta identitatearentzat oso importantea iruditzen zait, oso interesgarria, baina memoria kolektiboari ere egin aldio mesede bat, bai? Ariketa hau, esatea me acuerdo, esatea I remember, esatea gogoan dut, erresistentzia ariketa bada, bai? Gogoan dut esanez, esaten duzu ez dut ahaztu, bai? Hemen barnean daukat, eta orain gainera idatzita geratu dela ja ez dut ahaztuko, eta beste batzuek ere irakurri ahalko dute, ezta? Gainera esan bezala, apeta hutsez hasten zara idazten, edo ez dakizu oso ondo nondik tirak hasten zara, eta azkenean errebelazioa gertatzen da, ezta? Izan ere, gogoratzen badut, zerbaitengatik izango da, ezta? Zergatik gogoratzen ditugu gauza batzuk eta gehienak ez. Bueno, hau gogoratzen badut, zerbaitengatik izango da. Eta gainera, oroitzapen hauen guztien baturak, azkenean istorio bat kontatzen du, bai? Agian, individualki, oroitzapen hauek ez dute zer kontatzen, baina danak jarraian, bai, errebelatu egiten dute istorio hori, ezta? Eta baita ere interesgarria egiten zaitze, memoriaren inestabilidadeari aitorpena egiten dio formatu honek. Ez dugu esaten hau idazterakoan hau horrela izan zen, hasieratik esaten dugu nik horrela gogoratzen dut. Bai, nik gogoratzen dut horrela gainera gaur jarri naizelako idaztera. Orain dela 10 urte beste modu batean idatziko nuke, hemendik 5 urtera edo 5 egunetara beste modu batean ere idatziko nuke, bai? Baina gaur horrela gogoratzen dut. Ez da hain importantea, hau horrela izan ote zen, bai? Auschwitzeko dorre horiek bezala, tximinia horiek bezala, baizik eta importantea da nik horrela gogoratzen dudala. Bai? Horrek asko errebelatzen duelako, nire esperientziaz, nire sentimenduez, nire identidadeaz, bai. Eta gogoratze gutxa importantea da. Eta esan bezala nik lerro horiek idatzita, ja ezin nuen gelditu, eta umeak lo jarraitzen zuenez, zorionez, nik jarraitu nuen idazten, ezta? Eta jarraitu nuen. Gogoan daukat, ertzaintzaren pilota batek institutoko neska bat zauritu zuenean, eta gogoan daukat nola joan gintzaizkion kalejiran Santiago ospitalera bisitan, eta nola agurtu gintuen bere gelako leiotik. Gogoan dut, kontatu zidala, kutxazain automatiko bat erretzeko, nahikoa zela Coca-Cola bat botatzea teklatuaren gainean. Kriston kelainoa sortzen zela horrela. Gogoan dut, kontatu zidala, aitak kontatutako zerbait zela, eta aditzera eman zuen egunen batean probatu egingo zuela. Gogoan dut, urte asko eman zituela kartzelan. Gogoan dut, bigarren BBB-ko literatura irakasleari autoa erreziotenekoa, instituto aurrean, gu klasean geundela. Gogoan dut, Flora zuela izena, eta inoiz izan dudan irakasle onenetariko bat izan zela. Gogoan dut, kurtso berean, geografia irakaslea zen Xabi. Gogoan dut paralisia zuela, ez hitzaiola ondo ulertzen hitz egiten zuenean. Gogoan dut esaten zela paralisiaren arrazoia poliziaren jipoi bat izan zela. Furgoian sartu zutela eta betiko ondatu arte kolpatu zutela. Gogoan dut gerora jakin nuela hori ez zela egia, jaiotzetik zuela paralisia. Gogoan dut Unai Romanoren buruko orbaina ikusi nuenean, zine areto batean nire aurrean eseri zenean. Ez dut gogoan ze pelikula ikusten ari ginen. Gogoan dut etxe aurrean eztanda egin zuen kotxea gaueko 11etan. Gogoan dut burrumba, gogoan dut ormen dardara. Gogoan dut balkoira atera ginela sugarrak ikustera. Eta gogoan dut pentsatu nuela, momentu hartan, norbait hiltzen ari zela nire begi aurrean. Gogoan dut gero jakin genuela kotxea utxik zegoela, molotov koktel bat izan zela, eta bote zutenak autoz erratu zirela. Bai. Bueno, jarraitu nuen, baina ja ez dizuet gehiago irakurriko. Zesan bezala, idazketako inpultsioa izan zen, automatikoa, baina baita liberatzailea ere.
hau errepikatzeak badu zerbait mantratik, badu zerbait konfesiotik ere bai. Baina bada, momentu hartan behar nuena, bai? Fikzioa egin baino, hau behar nuen. Baina gero konturatu nintzen ere fikzioa eta hau ez zeudela hain urrun. Eta fikzioaren inguruan asko hausnartu daitekela ariketa hau eginez, ezta? Fikzioa handia dago nire memoria hauetan, nire oroitzapen hauetan, bai. Adibidez, banalitatearen garrantzia, hori da fikzioa idazten dugunean oso importantea den gauza bat. Hau da, banala den hori, ustez banala den hori, gerora, ipuina amaitzen duzunean, edo ipuinaren estrukturaren baitan sartzen duzunean, nola bihurtzen den errebelatzailea, ezta? Anekdotaren bitartez, gauza gehiago esaltzen dituzu. Detaien garrantzia ere, pertsonaiak pertsona bihurtzeko, edo benetan sentitualizateko pertsona baten aurrean zaudela, ezta? Zuk irakurri dezakezu Wikipedian Ana Frank Auschwitzen hil zela tuberkulosiak jota 1945ko otsailean, baina horrek ez dizu ezer eragingo, bai. Irakurtzen duzu bere diarioa eta nola kontatzen duen bibotea tindatzeko ur oxigenatua erabiltzen zuela, antzegoela eskutuan, Amsterdameko pisu horretan, eta horrek bai eragiten dizula kriston empatia, batez ere zeuk ere 14 urte dituzunean eta gauza bera egiten duzunean zure bibotearekin, ezta? Ba hori, detaile horien garrantzia. Egia eta fikzioa. Egia izatea ez da importantea. Importantea da adierazgarria izatea. Bai? Hori literaturan lortzen dugu, gizarte zientzietan aritzen garenok ere ikasten dugu hori, adierazgarria izatea importantea dela eta ez hainbeste agian errepresentatiboa. Bai? Ba hori ere badauka, bai fikzioak eta bai memoriarik eta honek. Ebokatzailea da, bai? Hitz batzuen bitartez beste nonbaitera egin dezakegu salto, igual zui ere gonbidapena egin dizuet salto hori egiteko, edo memoriaren kutxa horretan arakatzeko, izan ere ariketa hau kutsakorra da, erabat, bai? Eta hortik Joe Brainerd eta hortik Perek eta Sarriona Handia eta Zaldua eta orain ni, bai? Beraz nire gonbidapena eta honekin amaitu nahi nuen ariketa hau probatzea izango litzateke, bai? Has zaitezkete, gogoan dut eta ea zer sortzen den, eta ikusiko duzu zelan gero ezingo duzuen gelditu, bai? Eta jake hemen gauden, instituzio batean, errekurtsoak dituenak, ze interesgarria litzateken liburu bat ateratzea, liburu kolektibo bat, gogoan dut askoren batura, jende desberdinarena, belaunaldi desberdinena, oroitzapen komunak aterako lirateke, baina baita ere oroitzapen kontrajarriak, edo kontrajarriak izan da, azkenean antzeko sentimenduak errebelatuko lituzkenak, estadistikoki agian utxalak, historialarientzat agian ez oso interesgarriak, baina adierazgarriak guztiak eta beharrezkoak, nik uste dut. Eta gonbidapen honekin, eta proposamen honekin, amaitutzat ematen dut nire mintzaldia. Mila esker. Eskerrik asko, Katixa. Primeran datorkigu gonbidapen hori. Sea injustu, es lo que se trata ahora, que compartamos las reflexiones que nos ha generado. Por tanto, ahora es el momento vuestro momento para hablar, no solo para preguntar, si tenéis alguna pregunta también, pero también para compartir reflexiones y memorias. A ver, zein animatzen den. Bai, eskerrik asko denoi, arratsaldeon. Katixa, zure azken, gogoratzen dudan azkena izan da, horrekin hasten naiz. Zure irudi hori, ze garrantzitsua izan daiteken une bat, eta ze nola gurutzatzen den banalidade batekin, ez? Hor, gogorarazi dit Ruper Ordorikak abesten duen Nebegiak kantaren amaieran mendea eta segundua gurutzatzen diren unea, ez? Eta iruditzen zait, irudi horrek ekartzen duela pixka bat pisua, mendearen pisua eta unearen banalidadea, ez? Eta baina horri urrin deritzona berria esaten dio
ez dakit, horrek ere ekartzen dit beste gogoeta batzuk, ez, honen arira. Eta orain hirurentzako galdetuko nuke historia eta egia, eta errelatoa eta memoria, ez? Hor badaude nolabait familia antzekotasun bat kontzeptu horiekin, baina historiarantza jotzen dugunean egiak du pisu eta du zentralidade, ez? Egiak dauka neurkina historiarentzat, eta kontakizunarentzat aldiz memoria selektibo bat izan daiteke, ez? Historiatzen dugunean selektiboak izan gaitezke, behar bada kontrolak izango ditugu, iturriek kontrolatuko gaituzte, ez? Norainoko selektiboa garen, autuak egiten ditugun. Baina kontakizunekin behar bada kapritxozko autuak egin ditzazkegu, memoriak eramaten gaitu gogoratu nahi izaten duguna, ez? Eta orduan, gaur egun sartuta gauden errelatoen talka horretan, ez? Non egon daitezkeen mugak, edo non egon daitezkeen kontrolak, edozein kontakizun, edozein relato, gertatutakoaren edozein kontakizun, baliokide izan daiteke, edo badaude mugak zuen ustez. Eta muga horiek historiak markatuko digu, edo muga horiek markatuko digu beste errelato posibleen aitortza. Aitortzea beste errelato batzuk, beste kontakizun batzuk posible direla. Ez dakit azaltzen nahi zen galdera. Bai, oso ondo. Bueno, ez dakit, historia ez dakit den zuk aditzera eman duzun bezain objektiboa. Baina uste dut badaudela minimo batzuk. Eta uste dut gizarte moduan minimo horiek konpartitu behar ditugula. Hau da, Miguel Ángel Blancoren kasua berriz ekartzeagatik, eta kil zuen honengatik eta honengatik. Horretan, nik uste dut gizarte osasuntsu bezala, denok egon behar dugu ados. Baina minimo horietan utziko nuke errelato ofiziala esan dezagun. Eta hortik aurrera, nik askatasun erabatekoa emango nuke. Nahi duenak kontatu dezan, nola bizi izan zuen, zelan interpretatu zuen, edo zelan berri irakurri duen iragana. Gizarte moduan, gizarte kohesionatu bat baldin bagara, bai beharrezkoa da, minimo bat, minimo komun bat, denok ados egotea, baina minimo hori nahiko minimotan utziko nuke. Ez dakit ezin dizut esan zehazki, baina hori da nire iritzia. Ez dakit besteek. Oso galdera importantea da, eta oso erantzun iluna dauka nire ustez. Hau da, nik ados nago Katixarekin, ez gaina, historia irakaslea naiz, orduan ezin ez nire gremiaren kontra joan, printzipioz, ez? Hau da, iruditzen zait hor bai, minimo komun denominador edo hori esaten dena bilatu inbarko litzatekela, nik uste historiak badituela tresnak hori egiteko, lehena esan dudan bezala, zintzoki lan egiten baldin bada, ze badaude historialari batzuk ere ez dutenak zintzoki lan egiten noski, ez baina nik sinisten dut, maila akademikoan ibiltzen diren gehienak, hori, ez, jarrera batekoak edo bestekoek, hori, minimo horretara iristeko gaitasuna izango dutela. Beste kontu bada hori izarteratzeko orduan, ez? Eta hor nik oso gogoan daukat adibidez, badao komikilari israeldar bat, Rutu Modan deitzen dena, ez? Eta esaten zuena hori, ez? Berak egin du komiki ezberdinak, kasu batzuetan hori Israelen gertatzen denari buruz, beste batzuek memoriarekin lotutakoak, bidai bat, hain zuzen ere Poloniara, arbasoen zibilerak gertatu ziren lekura, non ja ez dagoen arbasorik, hori esterminatuak izan zirelako Auschwitzen, eta esaten du, alemanekin diskutitzen duenean, hori holokaustoaren inguruan, askoz ere hurbilago sentitzen dela Poloniarren gandik baino. Alemaniarrek badaukatelako
hori ez, minimo hori oso ondo zehaztuta, baina poloniarrek ez dute onartzen haiek ere holokaustoan parte hartu zutenik, ez? Eta orduan berak esaten du, eta hor, kasu horretan, eta esaten du, eta palestinarrekin berdintxu gertatzen zait, ze oso errelatu ezberdinak dauzkagu, Palestinan, Israelen gertatutakoari buruz, hor literaturak, eta bere kasuan fikziozko komikiak zeregin gehiago dauka, ez nola baita esateko, zeren hain zuzen ere ikuspegi ezberdin horiek islatzeko orduan. Eta ez naiz beraz errezeta batekin erantzuten ari, baizik eta asuntuak dauzkan, hor nik uste hemen oraindikan fase horretan gaudela. Hau da, lortuko dugu errelato minimo amankomun hori, baina ez badegu lortzen, badaude beste bide batzuk. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos, lo he dicho también un poquito al principio, yo creo que hay ese mínimo común que es la deslegitimación de la violencia, no solo la violencia de ETA, ¿no? Todas las violencias, y que luego a partir de ahí los historiadores tienen su trabajo que hacer y los que nos dedicamos a otro tipo de aproximación al pasado, que puede ser la literatura, puede ser el cine, ¿no? Cualquier forma de narrar el pasado fuera de la disciplina histórica, yo creo que ahí es donde podemos buscar la riqueza de interpretaciones de la experiencia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde no se debe exigir nada excepto el suelo ético, ¿no? que lo están llamando los políticos y que en el Parlamento se está hablando mucho de esto, ¿no? De establecer ese mínimo común en el que todos estemos de acuerdo como sociedad desde las disciplinas que estudian el pasado y luego a partir de ahí pues la libertad de crear y de afrontarlo como cada uno según su ética personal también y su experiencia lo vea. Entonces, pero claro, yo creo que la respuesta en ese sentido no es tan difícil, lo difícil es llegar a ese reconocimiento de que hay cosas que son inadmisibles, ¿no? Y ponernos en común yo creo que en esa forma cívica de concebirnos como sociedad. Kaixo, arratsaldean. Galdetu nahi dut umoreari buruz. Umorea izan daiteke tresna interesgarri bat gauza kontatzeko Ibanek egin izan duen bezala. Bueno, Edurne también ha solido hacer reflexiones críticas sobre el uso del humor reciente, en nuestro caso, y me gustaría saber qué opináis sobre con qué tiempos, en qué